Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Nama saya Delvia Martiani. Nama saya Pia Pelani. Akan membawakan Senami Remaja Ipong. Go! Di sawang tiga anggang, daun puspa saya pisan, daun jadi hiasan, ayana di patamanan, daun puspa anu kuri dipilih berapeti, daun jadi hiasan, ayana di patamanan, di heran, di sawaran, bang barang, di heran, di sawaran, bang barang. Goyang